Mấy cô quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biếc chân rơi nãy lao mấy chân riu đấy. Asai na nu bu dari churuk kum sing na chui na churuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Co. Infal February dari pungu. Kuki Liberation Army, led Kolun, Rui Kuki Jo member of the Legislative Assembly Rui, Manipur Popular Government Kaukazao. Kan may tatan na nut nimak may indaw kan the. KLAL tuang press communique khẩu thì thai kan may khẩu in tao tuang ding khẩu kuki chu may nun ri ka hao may tay kuang tang magsan Manipur government khẩu ka zao makhang thì thai lo kan tuang the tu na sa kane KLAL tuang statement khẩu tay Manipur government khẩu ka zao makhang sabo may lat bam hai non negotiable political stance day mi hai mai goi na in sam na ta kai khangi tu na sa kane Manipur state's administrative kani political framework khau gagantin sang si thang roi lum mai tai mak na khani in chup mai tan hai ta lo mak na gwang kan chongi tu na sa kane thau ku mai collective decisions ta tuan na tan su tong na ye thai man sai goi tong chun mai ta liam mai te tu na la puni tu na KLAL tong statement ko ta sa indau kane Kuki chu MLA Rui Popular Government ka siam me khau ka zau tong na ye thai Kuki chu mai kwai tong ka hau mak mai tan me khang chak lau puni khani kara na tuang chun khau tan bam tong de tu na la puni tu na KLAL Rui sa kane kum na mi ku mai nun ru khau disciplinary tu na kapin kani Kuki chu MLA spang khau man sai kwai tong chun mai rap mak mai ta ni thai kaniu ru khau si soi mai pat nang sini kaniu ra na karit lani na thi Kuki jo mai goi tong ning mai khau tat ngam mak mai MLA nun tai kara na kadau chaw mai ta ka hau mai nun de ka khang na ning mai nun ni kumna kaniu goi tai ka ton community ta jawsi mai ti mai nun de tu na sa kane Infal February 3 pungu Manipur Pradesh Congress Committee roi February 3 pungu Thursday kau leadership team kathan kadadat kan metong cham tipat kan the MPCC re Manipur kau party leadership kalai kan melam ti thai kan me khautai former Manipur Chief Minister Okram Ibobi Singh ta Manipur Pradesh Congress Committee don president kang laudat kan the MPCC dong official announcement khautai Okram Ibobi Singh re MPCC President Congress Legislature Party Leader Rui Kaisa Mekha Chandra kumna Deputy Leader Rui K Ranjit Singh Working President Rui Victor Kasing le Manga Wi-Fi, Treasurer Rui Mohammad Fazur Rahim, Campaign Committee Chairperson Rui T.H. Lokeswar Singh Khani, Election Committee Chairperson Rui Moirangthem Okendro ta kada laukane. Milung khau party leaders kathan nun ta MPCC Rui Thwandiu laukane kumna Congress High Command Rui leadership kathan kada laukan me khang tani thwanku mai indau kane. Congress on statement khotai party ta titan thau khang rui leader nun kalai kan chonge khani gwangni mai political challenges khang chamdan mai suna leader pangtai kalai chongi tuna sagani MPCC thelai na collective leadership re Manipur khau chun chap mai phungwang na man sai goi khang ka khan kai thai me party supong the kaniu goi ri lunggut na democratic values khau tan su thau pung the tuna lumgai me tai indau kane Sisipur February 3 pungu Tuibong area Churachandpur ka popular government anu ni mak mai indau na protest tatkai kan mai kau security forces le ban thauna kan the protest ran na tatkai kan mai kau security forces ka singai na launa jawsin bam chongi Kuki MLAs nun roi popular government da machuang kan mai kau lau thuan roi ka hau na protest tai ka hau kan chonge protest tatkai kan mai kau tai elected representatives nun roi Kuki community tong ka hau ma kadai suna separate administration demand kau tan sumage tuna pianmak mai protest tai tatkai kan chonge Infal February 3 pungu Thadou community tong apex body Thadou Inpi Manipur roi nemcha kipkenta deputy chief minister kang kada lokan mi machuang laukan the kumna nemcha kipken kau Thadou identity tong kaling mai tai zai thau na Kuki political organization khore disassociate su khang sagan the kumna Manipur territorial integrity ta ngaklau khangni appeal su kan the kumna deputy chief minister khang kada lobam mi hai Thadou khang suna historic milestone di the tuna sagani nemcha kipken re Manipur don deputy chief minister phung mai hai Thadou tribe khang suna railiang mai ye tuna sagani Tiki metri kathum kum singne na china kathum tang roi Kuki centric narratives kang nemcha kipgen roi lunglaw ba mai ti hai TIM roi lungai mai indau kani Kuki ideology hai ka lang ti pat ni mai khat ni Manipur chun chap mai ta subba kang suba mai phom de etuna sakane Kohima February 3 pungu Naga People's Front Central Headquarters Kohima roi Yomnam Khamchan Singh roi Manipur Chief Minister Sukan Meta Chonriu na Manipur Culture sak mai dai thau mai khani chun sap mai tai nai bam kham BJP late government ka loi na machuang kane tuna ti thai kan the Manipur Popular Government form
สุกันไม่เข้าใจ NPF MLA โลซีดิโคขัดนิเนมจากคิบเกน the Deputy Chief Minister ที่พงเหล่ากันจวงเง Gas Cham asai February 3 kathum kum singne na chui na churu khaw tarik ru na chakiu hore chui na kathum December kum singne na chui na pung khaw gas booking sulau mai serial number ching ru na kathum phainai tam ru na chanai hore serial number ching ru na kathum phai ta chat ru na kanai ngan khang insan ni Tamenglong ting nai lon nanu bu tarik churu kum singne na chui na churuk lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang ting puk in than ne nanu bu tarik chanai kum singne na chui na churuk lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang ting puk in than ne mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan re kangan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khoringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei